Ali pošto da ne bude malo drugačije, ja stavim samo slatko. I sad to sve opet dobro izmiješamo. Inače negdje se radi tako da se izdinsta i luk i meso i onda da se mota sarmica. Kaže, mama je naša radila tako i kod nas se to tako radi, eto vidiš. Stavit ću još malo peršuna. Ja obično stavim 3 žlice tople vode. A zašto to staviš? Stavila sam ječmenu kašu, jel? I onda je jako dobro da se sve to nekako lijepo unutra skuha, da je to sve nekako lijepo mekano. Sad ću još jedan put to sve premešati. Viš kako je to sve fino dobilo sad svoju neku masu ili... To ti je to. Da, vidjet ćemo kako će to ispast. Evo sad ću pripremiti listove zelja domaćeg. Ja i Jan smo išli po njega. Kupus. Da, stavit ću ih na dno posude. To mora biti neka... To ti je fino da ti je, da se ne uhvati da je... Aha.